Kit chweche kaunti ma Tana River ochiwo puonj ne apisas mag migaono ewi yore mag neno ni kit chwech duto oyudo chenro mag kaunti maonge akwede. Koloso e kinde romo mokwongo gi apisas mag migaono, jatend migao mar kit chweche kaunti ma Tana River Abbas Kunyo owacho ni en ting' mar apisasgo neno bende ni jotij kaunti oneno ber mar puonj ma kamano kendo timo tijegi maonge oharo. Lengo hasa ya kuwa na warsha hili ni kuweza kuwaelimisha hawa wakuu wa serikali katika wizara tofauti tofauti ili waweze kujua masala ya jinsia. Kuna mambo mengi ya jinsia ambayo inahusu mambo ya usawa, mambo ya kuhakikisha kwamba katika mipango za serikali kwamba jinsia inatiliwa maanani. Kama ni masala ya maendeleo, tunahakikisha kwamba yale maendeleo yameweza kuangazia hali tofauti ya wamama, kama ni wale ambao ni walemavu pia, kama ni jengo unaangalia kwamba imeweza kuambatana na hali ya wale walemavu. Siku ya leo ninafurahi kwa sababu target ambao tuliekewa tumepita kwa umbali, na tunahakika sasa hakuna kizuizi chochote kitakacho kutuzuia kuweza kupata ile mgao ambao World Bank inaletea kaunti yetu ya Tana River katika program ijulikanayo kama Kenya Devolution Support Program. Na siku ya leo pia tumeweza kuwezesha maofisa maalum ambao watakuwa pia tunawaita wale focal persons katika gatuzi la Tana River, ili kuwezesha kwa mfano mambo ya bajeti, mambo ya programs na mambo ya zile sera maalum ambazo watataka kuweka katika mikakati yao kwa idara tofauti tofauti, ikiwemo kama ni ya elimu. Erokamano nyako Ramogi, en thuolo mar kawo yweyo machielo e Ramogi e thuolo nieri mar migago ka japuonj mwalimu Ken Peters Ng'anyi wacho ni kawuono waneno maler ka wantiere conference mar Kepsha Mombasa. Erokamano ahinya mwalimu. Kaeto Brandon from Kisumu Bambo owacho ni migago ler mar atari, puoch gi pak ne jo Nakada. Denoba umoja mar Gemgot Regea iwacho ni pod ikete Ramogi TV to mogik kanyo